Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Liilafi Quraysh. Si kukialayam Quraysh. Ustayan, yung kaya sura na magigintas ko naan yan na sura aso sura al-fil, si ko kini suratan ko paganaya mushaf, al-mushaf al-imam, sa inalutan niran sa bismillah, askan yan na may tutumpok sang kutwa unaan yan. Sa inaluyo to Muhammad bin Ishaq aguso Abdurrahman bin Zaid, sabab sa aya maanan yan si ikiran, na tiarong kuwa mi sugadiya si isa Makkah, sa inan tiura mi supagtaw niyan, sabab ko katitimu Quraysh, so kialaya miran si iko ingdira na sumasarig siranon. Sa aya tindagiran na sura Quraysh, na sumpa tadun sura al-fil, bedin keltan sa bismillah ko kini suratan ko Quran. Miaturup mana aya bentak roon na so kialaya miran na Quraysh ko giiran ka playalaya kumasa arendeng, panguran si isa Yaman, aguso masa a pangulaon si isa Sam sa pantag sa kandegang. Sa maka sasarig siran ko isosorongiran aguso ka pembelingiran, sabab ko kasasla akiran ng mga tao sala kaukiran, sabab ko kababaluiran ang mga tao sa haram masasakaon. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ko kialaya miran ko katembeng kumuse marendeng agusto pangulaon. فليعبدوا رب هذا البيت. Nasimbayran sukadna ng kaiyawalay. Ustayan, aya patut ko Quraysh na simbaan niran sa Allah subhanahu wa ta'ala a ini pangalimu yang kiranang kutwa mangalimu yan. Apia ka sarigin sirang ko kalak agu piaka kanian sirang ko kapkuriran. Upama o ilaya subeta da Makkah, naskanian na inged da kabagabagas adi kapembesukan sulupayan. Sa dataro kaya aloyaw no Ibrahim ko kapupenutulaw Allah subhanahu wa ta'ala ko kaya pamangnin niya nun sa rizki niyan sa mga tauron sa mga unga asapad. Sabab pro na aya dumaday ta kawiyagan ng mga tauron na kandagang agukaplayalaya ko mga siringan na inged. Agiyuto ikiya sawapan sa kaya bagumbara inged da Makkah kakagi minikampat ko mga ala inged sa pantag sa kandagang. Agiyuto na mala alimu kiran Allah subhanahu wa ta'ala apato takasabapan sa kasimba iranon. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Aso piyaka kanian siran puun sa ungos, agu piyaka sarigin siran puun sa kalak. Ustayan, Peter Ibn Jarir asubatang alam ko poona no ayat na lam aka pamamsa, maana taajub, sa dataro ba aya maana niyan, na pamamsaan niyo so kiyati mo o kuray sa gusulimu akang kiran sang kuto. Sabab sa kagiyem yaw pakat sa mga Muslim, sa skanian na sura ama kasisibay ko sura al-fil sa kena ubasiran sumpat. Ustayan, yaka po ko Osama bin Zaid miyanagakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiyatiya iyan sa sura sa Peter uyan, asaya na kanu ang mga Quraysh, simbaan niyo so kadna ng kaiyawalay, maanagi Baitullah, aso piyaka kang kanuniyang ko kauragu piyaka sarig kanuniyang ko kalak. Inaloy wala subhanahu wa ta'ala, aba misiran de perwi sadar pa aso masarig, aso mga tao kumlilibtakiran, na pupeninggotan ko kaadeng kiran ugi ikatitidawa. Nalumilintad siran ko ingdiran ada aba kiran miyaka sangaran aggubat kasisiyapan siran wala subhanahu wa ta'ala, agupa kasasarig niyan sirang ko kauragu so kalak. Pangnal ko sura. Giyan ka iya sura na ayamala abendingan yan na sa Quraysh. Aad na inibigay kiran wala subhanahu wa ta'ala alimu kugiiran katumbenga ku dua ingda makambabalakiran sa katampar sa siya magusayaman. Sa sumasarig sirang ku kaplala kawirang ku mga wawata nalalan. Katawa na giyamak na kena uba ingda babasoka kakawaturan na ingda da pamumulaanon. Na ayamada ita kawiyagan utauron na sukandagang ku mga padiyanian agusi iku mga siringan yan. Inaloy sura aginan na mala alimu kiran wala subhanahu wa ta'ala na inuiran di pinalamati sukad na niran sa tarimaan niran susugun yan. Tumurun sa Makkah, ayabu ayat yan napat, tumurun ko urian o sura at tin.